ngai thlatute chibai voin hi march ni som pakhat ani a nimin le ni zan lama US Israel Iran war thuthar kan ngai thla anga Donald Trump le Vladimir Putin in biakna anthu soyetanga Iran war thlir zawna kan nei bokang Mostaba Khamenei kumsom nga poruk mi chu Iran Supreme Leader tura official apuan anita Donald Trump chuan Mostaba hi adu lova achan chu hu hanga anilova apa Ali Khamenei thajan hnuai thokve mai kha ania Iran hi kongdik azo puidon lo chuwangin kan pompuina tel lova Supreme Leader lua te chu anom rai lovang ti in alo soito ani kha report ina tarlan danin Ali Khamenei khan IO turin afapahi adu sakbik lova midang Ali Reza Arafi kha arwat zo kani ma se Ali Reza kha athinge dam kan reto lova Mostaba anruat felta ani Mostaba hi mania rorel na kalpui thai tura pau khawna nei lo ni in Islamic puithiam ten an ngai ve boka tam takin andu lo amaro chu Islamic Revolutionary Guards Corps chuan anthunun thei turnian thria tawangin Supreme Leader ruat na hian Muslim clerics te pressure an penahleni in Khosrow Isfahani chuan asoi Khosrow Isfahani hi Research Director Opposition Group National Union for Democracy Iranian Intelligence ne na inzom na nei ani hei hi thudikani chuan Iran hi IRGC du danin akal mel viau Minister tepo anloina ko randu lo zonga chengam an omlo chutiang bokin Iranian military official tepo Muslim clerics ten anthunun veka Ali Khamenei khan Muslim le Christian indonangin asoi thina chu azir tirna po ani rengani IRGC in an fwai koi thei tur Supreme Leader an nei chuan Muslim clerics te du dan diak chuan an kalmel to lo South Korea atangin US in ral thwam ala chuak mek Iranian drones in US third missile system alwan dal tir Ukrainian President Volodymyr Zelensky lauthon berchu Iran war hi arai tualanga Middle East ven himnan US in ramdanga aral thwamte ala khom fek chuan Russia le China tan huntha asiam sakdon ti ina soya South Korea atangin United States chuan air defense system ala chuak mek Mars nikwa khan US transport aircraft C-17 Globemaster chu Osan Air Force Base South Korea atuma MIM-104 Patriot Long Range Air Defense System chu Middle East da turin aphur chuak ni in military magazine chuan Asia Donald Trump le hauten an soi zongjong hi thudik angangai tlat kanom thina tin Iran war chungchang po military operation hunrei lo te chung antia achang le cholkar rukvel antia ral thwam stock kan nga chatuan thleng indo kan ngam indona top thwai don kan labei tak don Iran ral thom kan ti chevek min kap le chuan tun ayale som ni ti te an ma ni thu soi vek hi anin kal nuk mai ni amaro chu do he do soi anga pu tur ero an ni lo Iran lampo thudik an soi lova media war psychological war nu pain hial na ang devin achung nung jok achak jok ni inchuna wanga soi an ni a Internal Affairs le International Foreign Affairs hi chu ai nang thailo hrim thu chiang pakhat chu hei hi ani US le Israel hian Iran hi an beina saviawa Iran in atwar hle amaro chu Iran thapui ero anla chu chat lo ti achiang US hian South Korea thlengaral thuamte ala chuak nual to a tramasoi ang lo takin stock an nga to lo ti alang bok January thla khan AH-64 Apache helicopter an lo la chuak to a third air defense po lak chhuat urangai tua mek ani US air defense system te hi athat zia mai rual ani lova chuti rualin aman atau hle Patriot interceptor pakhat hi US dollar million thumvel ani a US Iran war nile chunglekin Patriot interceptor an manral hi US dollar billion ni le achan ve vel atlinga ramra theite tan beisei ngamchi ani lo drone man to poni lo barmaram vela an man aya man to het Iranian drone ka thlak nan interceptor man to lutuk hi awi oma han kap thalongot se bom an thlak chuan poi a khoina sa boxia US hi attack lama chuan chungnung viau ma se defense lam hi
system man tlom jok aduan chua angai ani United Arab Emirates UAE hi Iranian missile drones dong tamber ani a Cheongnung 2 Air Defense System KM SAM tian soi South Korea ta chu UAE a phurthlak ani to bok kumsang ni som ni pani khan UAE le South Korea hian $3.3 billion man agreement an lo ziak to mani lok khan emergency in undeliver tangot maini United States hian ramdanga US military base te aven he lohun ala thleng thaya chu rilru hranin Iran hian UAE Bahrain le Saudi Arabia hi akap deu reng ni in alang December sang ni som ni pangan hulama United States le Russia in biang na masaber chu Mars ni som khan nei ni in nuclear superpower rampan ni president te chu telephone in darkar khat IRA anin bia anin Beijing lo na in anin homel lem lova kan puantak ang khan chuti maya hanin do tur chu an ni lo top mai chuti line in lai chin na thatak ero an nei chuang lova anin bekhat boka income ngai viau harang Kremlin advisor Vladimir Putin at thluak bur ti maila Yuri Uvsakov an asoidanin rampani president in biak thainan United States wan ma ala masajoka Donald Trump hian Russia dinna Putin rilru hriat chian atum nge enge motak ti sakturin abei seijo ngai thazel phot mayang President Donald Trump chuan Putin nena anin biak na chungchang ti hian asoya Putin nen in biak na thatak kan naya Ukraine chungchang kan soya Russia Ukraine war hi kan ti top thairi lova ma kan la chun zom reng President Putin le President Zelensky kara in huat na nasatak aom to anin rem thailo amaro chu beiseina aom chhozel ati Trump le Putin hian Iran indona po an soiduna Vladimir Putin chuan Iran war ti top ani thainan Russia puina angai ni chuan ain hongreng thu asoya Donald Trump chuan thudik ni si fiam thu deu hlekin ti hian Putin achanga Russia le Ukraine indona ti top theizok la itangkai viau turania ati fiam thu ani anui deu hak nge Putin hian elsen na angin angai kan thabik lo ani na taka chuan Trump hi chuan tu ma hi azapa tak tak lova US House of Representatives Speaker P. Nancy Pelosi meu pokha Speaker do kana thu kha achibaidu lo ngata Mizoram Assembly man tamber pu Speaker pu Deputy Speaker ang chi hi Trump hian awar mel lo hle kaini ram chuan House chaumna kan ti vetlat Trump hi chuan Putin hi angai sang lo ve khopa kumliam ta August ni som panga som paruka Alaska Summit USA an mutum pokhan B-2 steel bomber le F-22 F-35 fighter jet ste en tirin awan kumvel ani kha ma se nuclear ral thuam hum ve an ni a angai sang viau lo chung hian Kim Jong Un ang tala akom thiam angai si ani video masa khan kan soi to Putin chuan US Iran war hi athlop tak zeta athian Iran hi mangral vek don po ni se US Iran war chung hian a economy tundin adua tin Ukraine point US le NATO tan puina adong thei don lova Russia tan Ukraine he theina kong ani ti an hu chianga US in Iran abei dan le US military hlotin na pui ati thu Putin hian Trump arhil zo kani Putin hian Iran indo ti top na tur thuron te arhil boka Trump asai pui kongkal andal ngam lo nge indo chur se anti zo ron comment ve te u Donald Trump le Vladimir Putin hi anin hotak tak nge anin thlop rureng zo hezo na hi cha na dik kan soi thailo na in aloni mialem ti lam hoin rilru han virtual tir teang kumsang ni somparuk US presidential election a khan Russia ain rol ti kan threveka Donald Trump kha Putin le a hoten tling turin an dua Democrats candidate Hillary Clinton an du lowani kha thila khan Trump le Putin hi Amimal tak chuan in zom na nei lo ma se Russia khan du na chan anei nge yanga Vladimir Putin hian ahmang tangkai ta po anima na chuti rualin Tramahi businessman ani a politics atanga hausa ani lova Putin hian abum kwal lo topanga Donald Trump ruwa man na Putin hian hlok na mu alo tumve ti zo kila kan soinep lutuk lowang chumo
Traman Putin abiak na chan ber chu oil harsat na sut kian dan tur ni in an soya crude oil barrel khata US dollar za som ni akai lo nan engemo malak dan tur soipui anei ani ome helam hi report kim chang kan hulova ma se adik thokatani ang Trump le Putin in biak hnu loka Donald Trump chuan indona atop thuai don tin thu chua asiama BBC nizana report danin March ni som nimin khan oil barrel khatman US dollar za som ni kai lek lek to chu US dollar som kwa pani a atlanghala stock po 1.3% in asang ve ngal Truth social media ti hian azia ka Strait of Hormuz a Iran in poi a khoyani chuan alert som hian na in kan beile don atia Iranian Revolutionary Guards Corps chuan Strait of Hormuz atangen oil liter khat po achwak lovang anti-venghal boka war of words psychological war ania thudik hi hriat ahara hunin ahrilang chu nimin khan G7 ramle International Energy Agency IEA te chuan meeting na in oil harsatna tinep turin oil reserve anda thatte pek chhuamai ahun to empty an soi hawa G7 ramte hi US thlop tu vek annia US bultan indona wanga oil harsatna lophu hruk antum kanti thei ome India hi IEA member anilova amaro chu associate member ero ni in strategic oil reserve rum thilaman tura oil da that pek chwa hi India chuan athlop lova IEA member po kanilova andu le IEA member ten pechwak se ti in anchangani Robin Mills, Chief Executive Officer, Kamar Energy Dubai chuan tihian BBC arhila G7 le IEA member 10 oil reserve pek chwahi anla hre dewa indona atop to an ngayani chuan atul lova mase indona alakal zel don ti an pomani chuan oil da thatte pek chwa hun ta hle ti in asoi India hian strategic oil reserve pechwak ta se thathum level chu oil man sangmia lovin kan kal thayang amaro chu indona machon ve thayani a thathum vel mamo che khol reng hi melma do thaina tur ani India hi missile panhi khat istroin anhan tesa puite viau anga kan ngai thina US Iran war hi atwar zo lo ber kan ni hialang LPG man akai sang mai ba ka commercial cylinder Aburlian chi chu oil marketing companies OMC 10 an khwa khirhala hotel le restaurant 10 supply an muto don lova Aburlian hi hospital le zirna inte chau pek an nito don tin domestic cylinder po ni som ni pangadana chau order athai to don ani